bali basilya bamwabo Mighty Records. amakweli aya kaki amakweli aya amakweli aya isaitoka yarwete amakweli aya amakweli aya amakweli aya gusisaitoka yarwete kweli yani yarwete Sadamu nawa kweli yani yarwete Sadamu nawa agakani wambali alitunda barabobaga emechando egacha sense ekareta makweli awale munende obae chinguru awa senenya asengereke chamare nae twaseneye tatanga nayo ranyare nae twaseneye tatanga nayo ranyare awale naendo obae chinguru awa senenya asekera lingana naye twasemeire tatanga nayo ranyare baobole
tatana na yoranyare Awale munene obae chinguru Awa semenya asekereke kiamare Naetwa semeye tatana na yoranyare Naetwa semeye tatana na yoranyare Abetera we samus abairi nabasani etera bakomia nigo bakobora nikikyagera no yo igokwa nigo bakoboria nikikyagera no yo igokwa makweli na makoro gachire nigara magia makweli na makoro gachire nigara magia Awale munene obae chinguru Awa semenya asekereke kiamare Naetwa semeye tatana na yoranyare Naetwa semeye tatana na yoranyare Ororongwa monyene ya matecha na bosaiga Ororongwa monyene ya matecha na bosaiga Bande batigaira baboraka timo kwa moyo Bande batigaire chitakana timo kwa moyo Tata baboraka ne chitakana na balinde Awale munene obae chinguru Awa semenya asekereke kiamare Naetwa semeye tatana na yoranyare Naetwa semeye tatana na yoranyare Oyo kobakuno kunire ndorero ya tata Mosemeli asekera lingana Abande batigaire ababoraka Abande batigaire chitakana Tata baboraka ne chitakana na balinde Awale munene obae chinguru Awa semenya asekereke kiamare Naetwa semeye tatana na yoranyare Naetwa semeye tatana na yoranyare Oyo kobakuno kunire ndorero ya tata Mosemeli asekera lingana Mosemeli asekera lingana Olero noyo baba mambidaye Lero mwarere iroyo baba mambidaye Rakwalero baba nkayura vere Lero noyo baba mambinaye Lero nkomorero le minto mambinaye Rakwalero Awale munene obae chinguru Awa semenya asekereke kiamare Naetwa semeye tatana na yoranyare Naetwa semeye tatana na yoranyare Nimwechanda bana bane nigo narara Nimwechando muminone nigo narara Gakita kolera omugakone nigo natimuka Awale munene obae chinguru Awa semenya asekereke kiamare Naetwa semeye tatana na yoranyare Naetwa semeye tatana na yoranyare Timwechanda abana baminto Timwechanda abairi n'abasani Nigo narara chitore chichamakwe Nigo narara chitore chichamakwe Koramaya naende tumirana Koramaya naende tumirana Awale munene obae chinguru Awa semenya asekereke kiamare Naetwa semeye tatana na yoranyare Naetwa semeye tatana na yoranyare Obe Tua mwanjete Kole
Alright, unia kabisa onyo korta maya mtumera nande oya kurkunganere deno mpole margo bengiati za evening. Good evening anose sulu chirito sombata takuro ngote nga good evening pole kwenye imeto segetana tikatunyara kwa tugo segetana margo ya bono anose sulu chirito ndege pole na kuona ndani leo tuweze kujuliana hali. Nashukuru sana manake nimeona tuko ndani wengi sana na ni furaha yangu kwamba mko pamoja nami. By the way, leo hatujakuwa streaming live because leo tumekuwa pale mazishi katika brother Vina. Tumekuwa pale tukimpa pole na nashukuru Maulana kwa kumsindikiza, muombea na yote yameisha salama. Wacha Mungu akaweze kusimama na ile familia. Asante sana kwa wale ambao mliuzika, itakutoa mkono wako kidogo, itakuwa maombi na kwa jambo lingine lile ambalo ulilofanya. Vini ameniambia nikwambie kwamba nashukuru sana na uzidi kubarikiwa. Asante sana. Leo tumemsaidia pale brother Vina, amesindikiza brother babake aliaga dunia na basi amezikwa vema pale nyumbani kwa Ugirango Mate. Lakini kwa yote Maulana ameweza yote. Asante sana. Naona anaitwa Judy Komboka ananiambia niko ndani from UAE. Asante sana Judy. Nasema high five everyone. Thank you so much. Akarucha skema anasema wa Misire ima bora misa ngachita anjoga te Judy Komboka ako ndani. Josia anasema ako ndani. Firiz Nyagesa ako ndani. Teresa Kirubo wako ndani. Judy Komboka wako ndani. Wanasema Ero tunde ena from Chizamochirichia UAE. Asante sana. Kuna Fast Ready Triza. Wow. First Ready Triza anasema niko ndani kutoka UAE pamoja Aritamati. Asante sana. Akatoka Charles Ruanga, akatoka mwalimu Charles Ruanga korwa Konge Slums Club, Tevi Chakrin Komboka, Beatrice Rutei, Isaiah Abura Lafaela, Misuko na Weldon Yaore waingie ndani. Asante sana. Sasa akatoka Sasha akatenga chunda live kuruchiza majicha zaudi Arabia kurukunera maurimbi tutu asema chunde ena from Kisi Mwembe. Asante sana. Zidi kutazama Otis TV matunyarakoba togo sigitana MAROGOBA yamono tunyarakoba togo sigitana MAROGOBA yamono. Nashukuru sana kwa wale ambao mumetune ndani Umwaminifu, hakuna kama wewe. Umwaminifu, hakuna kama wewe. Umwaminifu, hakuna kama wewe. Hallelujah. Umwaminifu, fanya kuwa mwanga. Wewe niwe taa yangu, mwanga wangu. Unafanya njia pasipo na njia Baba. Niseme nini kwa uaminifu wako. Uaminifu, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Kama vile viumbe wote ulingamana, huonyesha utukufu wako. Jua, mwezi, nyota ulishuhudia pendo. Niseme nini kwa uaminifu wako. Mwaminifu Baba, mwaminifu Yesu.
mwaminifu. Umenitoa gizani Baba, ukanileta kwenye nuru. Yesu mwaminifu, Baba mwaminifu, Yesu mwaminifu, hakuna kama wewe. Mwaminifu, 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 hakuna kama wewe. Hallelujah. Mwaminifu, 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 hakuna kama wewe. Maishani mwangu wewe ni mwaminifu, maishani mwangu wewe ni mwaminifu, haulinganishi Baba, haubadiliki. Yesu wewe ni mwaminifu, Baba ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu, hakuna kama wewe. Mwaminifu, 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 Yesu mwaminifu, hakuna kama wewe. Nimesikia maajabu yako leo hii Baba, nataka nione ukitenda. Mungu Baba, nimesikia maajabu yako leo hii Daddy, nataka nione ukitenda. Nataka nione ukitenda Baba, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda. Familia yangu nione ukitenda, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda. Nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda Baba, nataka nione ukitenda. Biashara zangu ukitenda Yesu, nataka nione ukitenda. Kanisa letu ukitenda Baba, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda. Hata masomo ukitenda Baba, nataka nione ukitenda. Biashara zetu ukitenda Yesu, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda, nataka nione ukitenda. Vigelegele kwa Yesu, vigele kwa Yesu, 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 vigelegele kwa Yesu, vigele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu, vigele kwa Yesu, 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 vigele kwa Yesu, vigele kwa Yesu, vigele kwa Yesu. Ine umurikireria Otis Tv no maitaya basi nabakwaniria bana banyasaye mbiya muri marietane nkoro kwa Pastor Thomas Nyakundi ni mwanjete nyasaye. Pastor Thomas Nyakundi nero oyo orio kabeiro morogi nabete ogokorega cio borogi ase miaka mingi sana, lakini asamange bwate tariki amo naitwe ase Otis TV ase litukoria Friday eyera betale 25 nyetindi bobe tomerane mbagareria mangana ina ne mbaereso mugano mutambe sana gochakera chinsa ibere cia MAROGOBA chinsa ibere cia botuko na kogenderera mbia mono sana. bwata etariki amona intwe ime ya Otis TV chitariki 25 omutenyo yo gatano limo omwaka wa 2021 litukolia Ijumaa ime ya Otis TV erinde onyore amangana yo ase obwagale amona Evangelist Douglas Otiso na Pastor Thomas Nyakundi chinsa ibere cha MAROGOBA erinde onyarwa kubagwo kwemanya amange aitwa kwariganirie Otis TV omoyo P
Mtoto wa mama ameamua kuimba Kiingereza. Sikia hiyo, sikia hiyo. Umebarikisha watu wengi Baba, umeinua umebarikisha watu wengi Baba. You are a mighty man of war, Mama we. You are a man of war, Elishadai. Ukibariki wewe unabariki, ukiinua wewe unainua, ukiponya unaponya kabisa, ukifungua unafungua kabisa, ukifungua unafungua kabisa, ukiweka watu huru unawaweka. Wewe ni Baba, wewe ni Jehova, wewe ni Baba, wewe ni Jehova. Unashuka unatembea, unashuka unatembea. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa. You are a man of war, Mama we. Oh, you are a mighty God, you are a mighty God. Oh, you are a mighty God, Mama. You are a mighty God. Oh, hey. You are a mighty God. Calm down. Chini ya anga tunakungoja, chini ya anga tunakungoja. Njoo Baba utuokoe, njoo Baba utuinue. Calm down, anga ifunguke. Calm down Jehova, anga ibadilike. Tunakuinua, tunakupenda. Kuja Baba, viwete watembee. Kuja Baba, vipofu wakaone. Kuja Baba, wafungwa wafunguliwe. Kuja Baba, tunakungoja katika mkutano huu, tunakungoja katika makanisa yetu Baba, tunakungoja katika huduma zetu, tunakungoja katika familia zetu, tunakuhitaji. Shuka Baba, tunakuhitaji. Maana wewe ni Mungu usiyebadilika, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Ukipigana vita Mungu hawezi kukupinga, ukipigana vita mtu hawezi kukupinga. You are a man of war, you are a man of might, you are a redeemer, Jehovah Nisi. Shuka Mungu ututembelee. Ayayayayayay, Mama wewe. Ayayayayayay, Jehovah Nisi. You are a mighty God, you are a mighty God. You are a mighty one, you are a mighty Jehovah, you are a mighty man, you are a mighty God. Wewe ni Mungu wa amani, you are a mighty God. Ale waimbaji wote wanakuinamia, wahubiri wote wanakuinamia, wainjilisti wote wanakuinamia, ulimwengu wote wanakuinamia, manabii wote wanakuinamia. Mapepo yanakusikia yanatoroka, mapepo yanakusikia yanatoroka, majini yote yanakimbia, wachawi wote wanatoroka, wachawi wote wanakimbia. Waganga wanaposikia sauti yako wanatoroka mama, waganga wanaposikia sauti yako wanakimbia. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova, wewe ni Mungu, wewe ni Jehova. Tunakuinamia, tunakuinamia. Kila mtu dunia hii
wanakuinamia. Hata shetani mwenyewe anakimbia anaposikia sauti yako, anatoka anaingia kuzimu, anatomeka. Wewe ni Baba, wewe ni Jehova. Haleluya, haleluya Baba. Oh, you are a mighty God. Oh, you are a mighty God, Jehovah. Yeah, you are a mighty God. Mikono yangu tata ni manyete omobiso monene no musanyo onye kagutambo kiruburaro orusia ogani oguroje onye ndirirende aiwuko bwa kwembeto kweyana nakigose yarekoba abande kango nigo tuli miribu nebibeya onyobo gimambo ababu na chitoke ni chitu wakanera onyobo gimambo ababu na chitoke ni chitu wakanera. Naki yarekoba, akyo mwano mito, naki yarekoba. Wanyangiri mwanyawan, wahewu kubuwa kwembeto kweyana. Kona ngote, sindi kweyana. Konango mwano mita, digo pimele. Konango mwano mito, digo pimele. Onye mwakanira tuare mbeo, tukweyana. Onye bago utoka bune ngombe kobaroche ngoseseniwa baliga mora kyondoko kyabaka batogalia maiso batwatira se bagireka kobarolire eginto kyomutu onye ngwakanira twale mbeo tokweyana onye ngwakanira twale mbeo tokweyana konango ababisaba
se yale koma nakingo se yale koma kunangu wetana no monto uko bitolera kunangu wetana no monto uko bitolera kunangu chinyomba chinde chipimbeire kunangu abantu barano babitolera kunangu barano batanyale wakanera onye wakanera twale mbeo tukweyana onye wakanera twale mbeo tukweyana kunangu ababisaba batupimete kunangu ababisaba batupimete. Yes, wimba mboko na message kali sana my friend ebulia ngonye ndiko yugwa kanere mbeo my friend mbonte yengo ntebyengo onye ndi yugwa kanere mbeo let me tell you my friend onye ndi yugwa kanere mbeo to ngambra mpole werega igo tenene ngeti yem kwacha kwa motenga brampole mbimire ya 50 ngabra mpole tafadhali na ajiri kai kana 20 bombra akimbimira ka 20 ngeanere bono botuko bo kira mami kore konda na ne ni chempi miru akande ka 50 my friend ngoja na watenga kaiga etoko pime ya 200 igo tokiane kyo gore mbeo toko pime ya 200 asigo ko bana bo tukata 20 gano mente umagocha my friend kwagenda kwage watema yasinya kwangira ndana na watebona ntongo kora okoba kwa mbetereri ngo kuni kunia ga 20 ngoko pimera yani kale wika sasa jabu tuko kwanga kugireka kwara ateri kororimo and that's rako kiri my friend let me tell you onye ndiri yaringa ngwakanira kware mbeo my friend kanga opimere diango te kanga opime kwaza derompola konsikika kontenga kanga chinyomba chinde nchiyo anga chino chinde nchiyo my friend kanga chia butori tukare bagatite kubakeba lakini karibia ime ya TOSEGETANE MAROGOBA ma witu brampole ime ya Otis Tv tiga tunyare koba togo segetana tosemani bene kuna swali ningependa kuboria abami tubari mondi gereti ndi swali ndio nangani kuboria gerto nyare ko semani enye tunyare ko segetana nako ya omoyo pi ime ya Otis Tv nangani kubori brother mpenzi mtazamaji corona ya achire corona ya chiri nero my friend and the anda ko iro drango tenga keep safe rigi sanitizer na bangwanya kugora ya biterire ngwanya kubeka mask ya biterire my friend keep safe manake corona is real corona ya chiri naga ni kuborie ndugu yana squeezy omwanya bantu ragia bakuragia na basigari bitana ragia na basigari bari guchezaga squeezy bagucheza Terika kina kare tukiwa watoto kumbuka kitambo kidogo mosigari wasigari bagetri tu maucha kapara askari kancho wasigari bato imuki gorbase ke beta bagen my friend rara tigoro le kenari ki mosigari ke beta re kenyaga mosigari como te wewe ka uko na mimi ka uko tuonane route C bio au simami naga ni kuburi my friend corona ya achire corona ya chire corona is real, corona is here. Ya beteri ribono murandi o marandi asenari nga matanga so finigari otenga ya ngiti ya chire gotoroma ngiti ya chire mbesa ne gotoroma na nyasaye na tebetenga chingiti nchiche chiturume lakini ngiti ya mone nyimo kereri go igororio ra nyerigereri chinde na chimoroma njigo korake ni yosta ko nyara boko basi corona ya chire ya turumire ya tuikerega naga ni kuburi mtombira abare tiri bikoro ko ngachi masiki bravo ni badea ndo chenera lakini kwa bande studio njibieka tendo kwa yes ndo chenera gani ready naga ni kuburi squeeze ya Kenya kwa mask mone kesi ikere ya cha ketene emibo no 70 ikere 10 bobo ebenya gotirimbo kere ikere 10 bobo naga ni kuburi ndugu brother mpenzi mwana nitazama sasa hivi ikere toko binyokanira basigari gore mask in 10 bob nero ya 50 yeke tenge bakuru karkintura tebere ya 10 bob mask no me yoko gore chiro edu kando si chiko tarunga mask 10 mask 10 mask 10 naga ni kuburi ndugu brother mpenzi mtazamaji Kenya toko binyoka ni guga otoke tubwati mask my friend ayenime kerwe keime otara osoro kerenjira goso keime nguru chiru bibere chiao omaga soko ga ndota omaga soko gore mask ngoga naga ni kuburiga maski baotenga na wear mask or else ubua tu kose corona ibukore nanga ni ukubore maski ukubika okobo bweta basigari
uso kubeka for your own safety. Nakali ukuburi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mask siku hizi mna nje brother teweke maana tinyi anjiti mono. Njeti anjiti yaro ngobeka lingo so kwa chipara ngoira na tinyi anjiti mono lakini ndio kuburi. Are we as Kenyans all wherever you are, whether in Kenya or outside Kenya, ningependa kukuuliza ndugu brother mpenzi unayetazama sasa hivi, mask unavaa kuogopa serikali ndio maana tunavaa hizi mask ama wetu kubeke mask yokoba to kwa corona? Yesu alinakuborira ntenga ko singoro mongina ne mongina tata kubeka mask lakini arara basigari akurusie kerebia bege domotu abeke aka kore mask. Brayo je tinawe de mask squeeze video bikiria karaiga mask waso ile mask. Basi ndaka nikubure igobone mask yoko beko because toba wete serikali toba wete serikali gose mask to beke for our own safety. Basi ningine swali tu na nikokobori alafu niko kwenye mezani ga korpo Elda Mkita on the I can't miss here dia. Asante sana Miriki ya korpo Miri Bosibori out ya tuned in bada asema tuned in Rose Ala asema odi hapa karibu na viatu dadangu karibu na viatu niambie mask squeeze tunavaa mask kwa sababu tunaogopa serikali ama mask tunavaa kwa ajili ya afya yetu. Rose R anasema odi hapa karibu anasema mnaendelea aje Otis TV? Tuko salama tunauliza je wewe umevaa mask? Ena kama ziwa wote etoko beko kwa tobo eta wajanyimbo. Eric mazigwa Enoch mazigwa rabo tinga eke maenepi etokubika okoba tobwete abanyanyimbo. Teri ngano koba tobwete corona gosenine tobwete abanyanyimbo na kitobera tokubekema mask basi na moni akarko Enoch mazigwa ina ta kuburi ayondo digereje are we wearing the mask because of abazigari about of nyaki or we are wearing mask because of our own safety because corona is real, so corona is real. Corona itirabange corona ya itirabanje twanjete corona bande bararire yes nakare kuburi is it ayo monyene taringa mwanya batokonzo sini ayo monyene okubeke mask yokobo tabazigari to bwatwa gose okubeke mask yokobo bweta corona. Basi ni sorry tu ningependa kukuuliza iga ya deno pole kaonde onye ndiritu algo pimeru ambeo my friend onye wone yoto gote ubeke mask by force by fire kwa beka by force by fire bas mubeke mask yose corona igotiri uniambie onye ndiri mwanya bandago pimeru ambeo my friend imbe toko yana for free maybe we have to go back and we remember our God to matenya same yamono ko batoro moyo because onye ndiri ambeo my friend go pimeru ngichere nago te yonyore duka usine station ba the petrol station jonyore station yani kurkunga air breathing by MPOLE station usini kirenga oxygen donate by MPOLE hapa liwao chaka kwa banyarugo chene na kabu na ka 20 bob kare imechia sare chito understand it chia sare rinde na ka 20 ka kare menga brayo kuneria ga 20 vekrechi baime ngende ko yanira botuko osembo kire mame jake kondo na gote my friend ikantu go pimea 20 to go pimea 50 go say ya 200 ayo wapenga onye ndire kintu aliko pimeru ambeo my friend ebori basi nieleze wewe unafaa mask kwa sababu unaogopa maskari ama unafaa mask because of your own safety Dega okubeka koba whether was gari was okubeka koba because of your own safety. God no pala mandinga anye nditu algo pimeru kuna ngomo pimeira abatele lirimo batela kuna ngomo ko bitulirwembe tata yokunga kanera inkweyana tata yogutwa kanera beatu kweyana tiga I wanna endo ya yuda I wanna akima I am no such a bull akima yes I am no such a bull onyengwa kanera twalembeo topeyana onyengwa kanera twalembeo topeyana kunango ababisawa batupimete kunango ababisawa batupimete
basibete matuko make naende bakunde kase bamanyete Somo yo mia
sonyo kwa nkonye ase omoyo muya nkonye asomoyo muya. Wimbo nitaumalizia, lakini kunalo jambo la kuhuzunisha, kuna jambo ambalo linahuzunisha sana, ningependa uweze kulipata mtazamaji unayetazama sasa hivi. Ni habari ambazo zinagonga vichwa vya habari sasa hivi, yes, ambavyo ni jambo la kuhuzunisha kwamba several people injured, watu ni wengi sana wameumia leo, na wengine bado wanaendelea kusaidiwa katika daraja iliyokuwa inajengwa gari ya chisamaji pare nene ya Kangemi, chisamaji cha Kangemi ya separe ya Nairobi Naivasha Road, chisamaji cha Kangemi daraja NERE NNS NERE kwa gachu chisamaji, lakini ya nyare kwa bagi kugwa na kumisa abantu abange sana. Abande kwa chini gitara basigari baganda kwa kora egasi na rescue team. Habari kwa Kisungu inasema several people injured as traveled after the back of the bridge under construction collapse at Kangemi on Nairobi Naivasha Road. Police says rescue efforts underway. Semonwa Wege Songo. Habari ambazo zinahuzunisha mioyo sana. Sechipare chikwa gaji tafadhali bikin kama makini sana, kama makini sana ekiagera nchiraba buyanchiraba sefa aseigo kawa makini sana. Habari ambazo zinagonga ni kwamba oyo mokoro kunga Richard Anyonka RMB kitutu chache South na etwa etenda chitenda na etwe na Jubilee na tuchitenda kore, lakini anamaanisha anasema kwamba egotebekananga chibezo nyarita kubaga kwa kore chitende cho chitumegete bubi chitenda chance pi anyarita kwa ne serikali ya Jubilee enyo nero Kenya tore ngoko tenyo onyenderi tu argo pimbero mbeo my friend natigira ago dena boriswa na ko boringa na kin na emaski to kobeka chine 50 bobe chine 10 boba na ko boringa emaski to beteri to be kene serikali ko ba to kobeka ko ba tonyo wete bono gose etokobeka erinde tunyare gwetanga amanogorero bokorokongana bukorona inyore tori me moroberio tosegetane nere brayo MPOLE nigarima agosto anyo komo ere tunyare gosegetana akorokonga Kevin Makori agonte biga hi brayo. Siku hizi watu wanafaa maski kwa sababu ya kuogopa askari. Yangiro ya kurukunga Kevin Makori kuruchiza mchirichia YouTube ananiambia hi brother, hi to my brother. Akatenga siku hizi watu wanavaa maski kwa sababu ya kuogopa askari. Lakini mtu mwenye ameenda ward ama ameona mtu akona mtu mwenye mtu mwenye ameenda ward ama ameona mtu akona corona akiwa ICU ama HDU tungekuwa tunavaa mask. Agonte biga garaga mask ndio tokubeka kwa toba tabasikari. Lakini umuntu uchiro ororo umuntu kwate corona ore ICU gose ubekire HDU kanga twensipia tokorore mask twabunyoka toe lakini ntu etokobeka kwa tobete awasigari mangazi bora mangas spora akontinga chunde ene korochi fortis pressings. Asante sana, barikiwa sana sistango kursema chicha YouTube bara kurukonga Kevin Makori ata those people serve a lot bro encourage our people to wear Okay, anasema hivi those people suffer a lot but very word by the way mono ba kororobo kongo ba rocho bo kongo ko yana mona agontinga encourage our people to wear their masks in public and in any gathering. Follow the rules and the guidance given by the government ezikotubwati amachika yokoba abantu bari chiwodi chirengera ba abakongo bari ba korora maria tafadhali kange tuwabeka chi mask nyanganya Florence atenga watching you rare and clear so the sun enoka akorokonga yukabeti nyangero nganti as usual high studio iko salama salimini. Tuashukuru Maurana Junior Mokogoti Waninga
Junior Mokogoti Waminga hata live kutoka tisa bachicha kata nasema niko ndani kama kawaida. Salam to my wife Elda Edina Kwamboka, Mam Kemunto Otieno says hiring Kwamboka Olfa Otieno Otino by the way that Otino Nyamoita Otino, Helen Otino, Robert Okero, Alsta Mayaka, wote wakiwa Isoge Isoge scheme, anamwambia tazameni Otis TV. Akakuna dama muma wata niko ndani from Abu was ABU immediately by sister and then say mokeji tafadhali tafanya sabanga ABU invite ABU say mokeji akorkonga ros anasema tunafaa mask ya kujikinga corona era ko bike mask yokoba yogo tanga corona. Okay kile ndega tukira tokumnyoka dukanga kino monda bike mask ya by the way Gieko anje otige korumia otige koru ten bobore mask oru chiru vibere ko so ibu mari na korua basi ko rusipengu koboka tagatima dichiru vibere chichi gachia tanga corona. Okay ntogenda basi nakane kubori ki tumono squeeze tokobeka chi mask okoba tobo tabasigari basi etokobeka okoba tobo te corona. Basi na maoni na gani kwa sare na habari ambazo zinagonga vichwa vya habari kurukonga Richard Anyoka MP kitutu chache sauti chibesa ayatu chitenda ayatu nije serikali njinya rikoba chiwe kirani chonzi okoba chiba agote kananga chibese cyo achitumegete bube chitenda chonzi ayire akorege serikali chitenda tiaso megenteke ase omuntu gwega songa tanga Richard Anyoka MP kitutu chache sauti chubili in its first term government of Kenya into incident that most of the projects that took place in Jubilee's first term, including SGR, was never a project that was started with the Jubilee. Okay, gotebe kananga chitende cho tanyari tigo kora uyamna chitake ile korokanga na habari ya ndege ongete vichwa vya habari ni kwamba several people injured and others drabbled after a battle of the bridge and a construction collapses at Kankeni on Nairobi Naivasha Road. Police says rescue na bagendrete chinsemo chiria chia Kankeni chinsemo chia Kankeni nyoyo minoka roti gako habari na bora nyo turamanyiriria kora kesi mikora boli aba mino bale onye bali chinsemo chia Kankeni boli naki rembuja wira mbuja kuchuriana hari sababu ni watu ambao ni wengi wameumia pale, lakini serikali inaendelea kufanya kazi yake. Yukabejengera as my brother yesterday was arrested because of not wearing mask. Please let Kenyans to obey the rules. Corona is real, guys. It is true by the way. Corona iko hata ngendu ya bege ya bwati tu pole sana ndugu ya bwati tu because hata bege ti mask sigo chidugu chiane beka mask to nyara ko baguko bwatu na corona utabwati na corona bwatu ne serikali. Kevin Bakori hata nicheze wimbo wa Dada Sutizo teko irageka tuvae mask corona tu teriko irageka itapotea tu. Yes, nitakuchezea wimbo nikilicho ambacho ningependa kukufahamisha kwamba wataro kongori kwa Evangelist Douglas Otizo ngori kwa ekore kwa de akorkunga NERE samitabo wataro kunwa samitabo gote ngate ko irageka NERE bakorte korabo lakini wataro kore kwa samitabo. Kwa hivyo ukiutaka bara YouTube enda katika YouTube channel yake Samitabo utaipata opo maneno ambayo yako loud and clear. Usisonga mbali, inakuja sasa hivi after huu wimbo ambao uko ewani. Usisonga mbali, nyugo nkwani ase obu ya my friends Nabaganira maya umuburaka Nabaganira maya banyabataka Nabaganira monenera barende Nabaganira nyasahera bakonye Iyarabia moba mona nyasahe Iyarabia moba monongonende Iyarabia mogende nomorembe Abayimesi mogende nomorembe Abarandi mesi
one n'abaseseni mwensi kamora sorogendo tumira netikakia sande nande tuweka no moya samanganaya amina yo no mpasto mundi bara mono mobani oye okuru Samson omondi one nago sini mumura amina. Abandona mañete bonsi piba moncho que ye. Abandona mañete bonsi piba moncho que ye. Noñe na vende mo bonsi piba moncho que ye. Abasani bane bonsi piba moncho que ye. Umanya gonte yo mosachanga kinta como. Umanya gonte yo mosachanga kinta como yo. Te
yaje kwikotigara teko iragika marorora mwana nagachire teko iragika ababandi nabange naye bono tuko iragika oikorandie konyana kura moyo tiso konyana kurepi konyana kura moyo tiso konyana kurepi ayane teira ki konyana kurepi ayane teira tiso konyana kurepi osese ni we tata soko moyo osese ni we kawa soko moyo osese ni we tiso soko moyo bana babo barendwa se soko moyo oi mukiwe ngoro tata soko moyo aeno muyore akia soko moyo tisore kore meria yo mito kore meria yo kore meria yo mito kore meria jamone abatuko kore meria jamone abatuko kore meria bichore namore beba bichunya obotia bichore namore beba bichunya obotia omurikireria Otis Tv no maitaya basi nabakwaniria bana ba Nyasaye mbiya muri marietana enkoro kwa Pastor Thomas Nyakundi ni mwanjete Nyasaye. Pastor Thomas Nyakundi nero oyo orio kabeiro omorogi nabete ogokorega sioborogi ase miaka mingi sana, lakini asa mange bwate tariki amo naintwe ase Otis Tv ase litukoria Friday eyera betare 25 nyetindi bobe tomerane mbagareria mangana ina nemba ereso mugano mutambe sana kochakera chinsa ibere chia MAROGOBA chinsa ibere chia botuko na kogenderera mbia mono sana. bwata etariki amona intwe ime ya Otis Tv chitariki 25 omutenyo yo gatano limo omwaka bwa 2021 litukoria ijuma ime ya Otis Tv erinde onyore amangana yo ase obwagale amona Evangelist Douglas Otiso na Pastor Thomas Nyakundi chinsa ibere cha MAROGOBA erinde onyargo kubagwo kwemanyia amange aitwa kwariganirie Otis TV omoyo p yo kulunga Otis TV okoya omoyo pi basi neri tukore chuma chinza ibere cha MAROGOBA enyara konyara na NERE Pastor Nyakundi oyuringe batenga nero ringe omorogi abai omugano ye ase obwagari nakyo benga Otis TV ebintu bigocha moro dani mumanya sema nice one asante sana Faith Arunda kulisema chicha YouTube anaambia the mask should be worn at all times cause COVID is real. COVID ero nero COVID neke maene lakini abange baito kete amboringa nasiki yara konyora to kerto rocha bazigari na to kobeke mask by the way nasiki asiki onyora lakini igosti andenga ne tutanya ro tara kuna aurende ndima digana sene tara kuna lakini ebwatere yetariki ine omurikireria Otis TV no maitaya basi nabakwaniria bana ba Nyasaye mbiya muri marietana enkoro kwa Pastor Thomas Nyakundi ni mwanjete Nyasaye. Pastor Thomas Nyakundi nero oyo orio kabeiro omorogi nabete ogokorega sioborogi ase miaka mingi sana, lakini asa mange bwate tariki amo naintwe ase Otis TV ase litukoria Friday eyera betare 25 nyetindi bobe tomerane mbagareria mangana ina nemba ereso mugano mutambe sana kochakera chinsa ibere chia MAROGOBA chinsa ibere chia botuko na kogenderera mbia mono sana. bwata etariki amona intwe ime ya Otis TV chitariki 25 omutenyo yo gatano limo omwaka bwa 2021 litukoria ijuma ime ya Otis TV erinde onyore amangana yo ase obwagale amona Evangelist Douglas Otiso na Pastor Thomas Nyakundi chinsa ibere cha MAROGOBA erinde onyargo kubagwo kwemanyia amange aitwa kwariganirie Otis TV omoyo p yes Otis TV omoyo p
Otis Tv teregas okoyana na omoyo na singongo tinga ngwete ga chidugune chi ja chi sister jene ga bondinga ga kinde ngolere abantu babintu bateye babeke chi mask yesengenjo ase corona yekire baraba tenere in third wave ga cha third wave marandi naro nandi bediongo kya sekitinga corona ga cha third wave chikanisa chigasiekwa chisukuru chigasiekwa chichiro chigasiekwa stayo togoterena mugatebanga ukanyangodraga tenganya saiga kitoigore corona unogo toigore iga tuachire kanisa akinya sai toigore chikanisa ga kitoigore corona yesuki nyerusi yoga atosento chikanisa togosasi minya sai tuabe nesa karra kabara magira gatanga abana bane banginyoye tigansuki corona baragenda no ikanisa bansasi me kero yasu kero corona nyibe kanse moto kanse chi boru kansa ngwanya gotacha sadaka ngwanya goru kansa okanya konya review sasa ngwanya tinya sembi amono sasa na karigire ate tikanda bacher kia murande usembai akareta season 2 corona gachi ni second wave kuzandi nini ukataka kinya sai chichiro chesi kurungi to kolia nini arpo kai kamukarie ba kisa na kabarigire digata akia bana bande digamba igorere haraka igora chikanisa chikanisa chikaigorwa tukanya kanisa tukanya school chigoiru nini bonto batenganya so to iroire lakini bado mtu achikotenya sai ngambu ya mono wana tuitire toko gata ndonsi mask ndote tukobeka nini ande corona ya asiekire chikanisa chia asiekiru wana stio togochi wana ana kitogo cha korea wono na kitogo cha korea muro chese ngorere nganje to tera kurike gotenga egetenda wina kinganje to gotera gotenga ebogi mobo wabere egetenda wili wimbo mpia wake Douglas Utiso gotenga bogi mobo wabere egetenda wili na chikanse chikonye togo chori to gotenga barandi abana mwana wibago tuogerera abarandi abonini chiasie kiru my friend wona ege chisie kire sandi ene igete kansa ngate mutaria to kanyomba na rekansa zendanye korene studio my friend ya tima itinga ngayobugi mobu ago sebore unobugi mobu abeire ege tenda wiri ogotera ngore ga konde Vantis Douglas Utiso baterta na sami tabo tikango tora tebango mao tinga aengi ko groko beke mask ko bote corona wono gose ko bote abasigari ngato bwato
Yes, yeso nice ine yeso ni rote odere kwa yeso mitabo wimbo mtamu sana akakungere Christine Mongina and they watching live akoruti samajia doa katara just social out there tuned in see you sure asante sana barikiwa imbeya TOSEGETANE Dani Mumanyi hata nice one asante sana Faith Aruna hata mask should be worn all times tafadhali mask jocho digatobe kokoba no yekeire lakini ndoja tu akoronye ikire kwa babo rende ndoja tu akoro ko usibono kabato beke mask ya ora kabato rendo ora che tiganya udane ane ega anya kontanga go lakini nde tiga nyare ko ingo beka yeso nice ino tera kwa saminta ofitsa Evangelist Degasotiso ni wimbo mtamu sana. Asante sana azibari mondigere team ya Otis Tv bado naona niko na muda manani nilianza mida ya saa 1 pale niko na wewe hadi saa 3. Wewe niko na wewe hadi saa 3 kisha saa 4 nyora nime ya ensoko timegna na limwadi ganire hano menchano ndo maiga ye kamera ya koruchi point chana koru maiga ye kamera na support koru maiga ye kamera. Yes, ilivyo tu kawaida basi tibetinga orioro siri sapa yanga yaramba gere bocha handenga browser tatu isiro koma tizajicho wocho kurisa bose anare kunyo machi buna yanega bari tutanjiti sapa ni watu wanjitai ama kendo macha kusibede amacha maroro bali mole uzini mede mwamisi ile amacha buna mwanare konchi macha echuchuba bali mwatu kamete kurusi mwangoli wa macha buna ya manzu mwanare konyo macha echuchuba this is a fresh water atajire kurwege tacho my friend different day ngabe kire tabu makamnyoka kacha nyomba zingunyikira bona bocharira aina echuchuba maitoko na kwa kula supermarket wa ibiro bwazuga macha kusika watenga ibintu bya kusibi kwanza sawa tware ngairene rekeni ni hari tu ya kawaida ndani ya TOSEGETANE imegaiga life up nteminse mo kichiriore ayenki okobekere mask na kiriswali na bori kya okobekere mask okonyoro okobekero kobo bwete serikali bono ose no koba corona otra korege wa Evangelist Degasotiso gotenga na kigo gotero koko ikabisa brand new song gotenga ngabire bono na imachi kora usinjira nro gotenga ngora brand new song ko Evangelist Degasotiso ebintu biko koribia na ndembo gotenga ebintu mbire bigenda ta YouTube channel ya Otis Tv ko Evangelist Degasotiso YouTube yetu pale kuna vitu mzuri sana sijui kama unavitazama kweli kwa agenda nyoro ko subscribe na rio okere binte bya biko ataka mna biri bigenda tororo zinakuwa zinakufunufaisha ko nyoro no bire no kanyara no wika ko bikera asi obuhango mono esego nyoka gari nyoro ko subscribe. Yes nye mete nyasaye tuamugosere kabisa nyasaye tuamugosere kabisa mbako tutumire corona lakini tuapata nyasaye tuagere kwa sekonda nyasaye ngabira sina mochete ka kinyasaye ngabira Otis Production.
omorigereria Otis Tv no maitaya basi nabakwaniria bana ba Nyasaye mbiya muri marietane nkoro kwa Pastor Thomas Nyakundi ni mwanjete Nyasaye. Pastor Thomas Nyakundi nero oyo orio kabeire omorogi nabete ogokorega cio borogi ase miaka mingi sana, lakini asa mange bwate tarikia monaintwe ase Otis TV ase litukoria Friday eyera betale 25 nyetindi bobe tomerane mbagareria mangana ina ne mbaereso mugano mutambe sana gochakera chinsa ibere cia MAROGOBA chinsa ibere cia botuko na kogenderera mbia mono sana. Bwata etariki amonaintwe ime ya Otis TV chitariki 25 omutenyo yo gatano limo omwaka wa 2021 litukolia Ijumaa ime ya Otis TV erinde onyore amangana yo ase obwagale amona Evangelist Douglas Otiso na Pastor Thomas Nyakundi chinsa ibere cha MAROGOBA erinde onyargo kubagwo kwemanyia amange aitwa kwariganirie Otis TV omoyo p
Yes, bwata chitariki amona itwe nyara konyara koya omoyo nyara kosemigwa no kocha konyara na kurukunga da pastor Nyakundi anyara kurumo kanoe na kosemia mange ima live ya Otis TV kosego to bosa komocho maite ni kosekwa Wangastu macho maite ni kosekwa kabisa inyora ni gotorararia Yawa joturwa jodalawa big chop tugul mi yani tasama Otis TV peke yake Otis TV kende pensi nifunyalo moyo yawa era makende era ber Friday gibrayo we utavunjika moyo utafurahia utacheka na kuambia mafunzo tele hapa ndani ya Otis TV akoni kikilima bora kanyo Kerinya maboro kanyo Michael Tio nada chungiri ege jaru babo cheptera le bredet kabin bangire kongegeri ge skis ba denga ngbar kongegeri kwagere unde jaru ngotenga abiro goi sani yes inyora nigotore maya Otis TV chisa chamargoba ndochibado niko na muda nibwate gange 30 minutes undrano denga ngotera ngora bwade ni spole ntara mochezera ngotera ngora bwade no mpole ntara mochezera tigango chezera gotero motekera ngo ansa bogotero gotinga chezera alafu tunasonga mbele mdogo So teransa bane kore machine yani yaru komotu machine yani yaru komotu lakini ko koriginde nyirane ngocheza ko koriginde nyirane ngocheza kore machine yani tete ngontinga brayo leo ninagonjokera nkiuko ngonjokera Otis Production. It's Ben Lee on the beat. Otis TV. Abarari bachire kumae kusiya ito abarari bachire kumae kusiya ito airini mejae egetinge kinai Baba ngai ni viniritimbo high five wana nie BRAYO MPOLE ndani kali chole aliye wochio motu oyo yes machine yani atako ngonjukira lakini anyete evidenti ekenyorero ebwate sidi sana naona sasa wimbo uko ready wakaedeni MPOLE yes otera ngureka iga naganichezera ndugu ya nega yanse iga kibra usitoka studioni kabla uchanichezea bro ini yako nimeambiwa sauti yako Brayo haiko, nimeambiwa sauti yako haiko, lakini sasa imerudi. Asante sana. Wataro kuna kwa Deno MPOLE inatevuna Revini Rich Mandega kibro kifika studioni tafadhali unichezee huo wimbo, unichezee tafadhali na kuzi unichezee. Basi bro Vini Richimbo nkari ya sore kunokonya kwa ya pole marangora hii wimbo ni yako bro. Barikiwa kwa sababu ya huu wimbo kwa Deno MPOLE.
jaine umuralie na inulichira twasikaine twali utaramu twale wakwale bitamo nere nanyura maya twakolire nere yabekira siseye naburu murembe Inyongu yanje Inyongu yanje Abapane moyo Namabera Inyongu yanje Inyongu yanje Abapane moyo Namabera Aje baba. Hey. Esi sango banembe. Hey. Onye minyoki kaze ube ya kolire. Amane. Hey. Tiga koligarelia amaba ya gwete irago itomoyo. Tigarelia maya ayago jamambia. Nigakurigereria amabaya gwetera gwitomoyo Nigereria maya ayago chamapia Tiga koligarelia amaba ya gwete irago itomoyo. Tigarelia maya ayago jamambia. Nigakurigereria amabaya gwetera gwitomoyo Nigereria maya ayago chamapia Nigakurigereria amabaya gwetera gwitomoyo Nigereria maya ayago chamapia Nigakurigereria amabaya gwetera gwitomoyo Nigereria maya ayago chamapia Mama, kokora la bobe, ateba igore kore, kero konyora, bakango bagwete ire mambo, igakara la bobe, ateba igore kore, kero konyora, itero mugako asirete, kokora la bobe, ateba igore kore, kero konyora, itera bana baho basirira bonzi, kokora la bobe, ateba igore kore, kero konyora, itera chombe chao chonsi chagenda, ibakara la bobe, ateba igore kore, kero konyora, bakangwa bagwete ire tatomi, ibakara la bobe, ateba igore kore, igakoligereria, amabaya gwete irago itomoyo, igereria maya ayago tamambia. Nigakurigereria amabaya gwetera gwitomoyo Nigereria maya ayago chamapia Igakoligereria, amabaya gwete irago itomoyo, igereria maya ayago tamambia. Nigakurigereria amabaya gwetera gwitomoyo Nigereria maya ayago chamapia
sijagenda Kokorora bobe Teba nigole kole Garoko inyora Echira waseli kwa buza mama Kokorora bobe Teba nigole kole Garoko inyora Echira chinyomba chao chayete mama Kokorora bobe Teba nigole kole Garoko inyora Echira enibo yao yagenda Kokorora bobe Teba nigole Igakoligereria amabaya gwete irago itamoyo Igereria maya ayago jamambia Igakoligereria amabaya gwete irago itamoyo Igereria maya ayago jamambia Igakoligereria amabaya gwete irago itamoyo Igereria maya ayago jamambia Igakoligereria amabaya gwete irago itamoyo Igereria maya Mama tiwejaya, ye baba tiwejaya, ye baba tiwetuta, ye mama tiwetuta, ye baba tiwetuta, ye baba tiwetuta, ye mama tiwejaya, ye tata tiwejaya. Baba tigango tebye, tugu tigango kanye, baba tigango tebye, ichango le guaka, obonda magoko bole, yeso kale moyo, lazima totoboe, yeso kale moyo, lazima totoboe, yeso kale moyo, lazima totoboe, yeso kale moyo, lazima totoboe. Baba tigango kanye, ichango le guaka, obonda magoko bole, yeso kale moyo, lazima totoboe, yeso kale moyo, lazima totoboe, yeso kale moyo, lazima totoboe, yeso kale moyo, lazima totoboe. Abantu baminto abagusi bali mwanje tabagusi kakige tona bali request so ase channel ye ku Otis Tv. Otis Tv nigebwate bite binge byogosemia amangani yesukuru amangani yechifamily na amangani yo ubukristo abantu baminto ryo tara subscribe so aso Otis Tv galia obatekengera kuko batekengera kwa support ro musadi tuchenge usani pamoja mbia mono yako kupapa antivirus. Ine omurigereria Otis Tv no maitaya basi nabakwaniria bana banyasaye mbiya muri marietana enkoro kwa Pastor Thomas Nyakundi ni mwanjete nyasaye. Pastor Thomas Nyakundi nero oyo orio kabeiro morogi nabete ogokorega sioborogi ase miaka mingi sana, lakini asamange bwate tarikia monaintwe ase Otis TV ase litukoria Friday eyera betale 25 nyetindi bobe tomerane mbagareria mangana ina ne mbaereso mugano mutambe sana kochakera chinsa ibere chia MAROGOBA chinsa ibere chia botuko na kogenderera mbia mono sana. bwata etariki amona intwe ime ya Otis TV chitariki 25
Omutenyeyo gatano limo omwaka wa 2021 litukolia Ijumaa ime ya Otis Tv erinde onyore amangana yo ase obwagale amona Evangelist Douglas Otiso na Pastor Thomas Nyakundi chinsa ibere cha marogoba erinde onyarwa kubagwo kwemanyia amange aitwa kwariganirie. Otis TV omoyo P. Poleni sana kwa ajili ya kukosa sauti, lakini sasa nikidhani iko sambamba kabisa. Mtandao wangu pale unaniambia BRAYO sasa uko sambamba kabisa. Imea TOSEGETANE NERE MPOLE hapa. Haya ndiga ni kuwe burudani ngora iko waswere chisa chia marogoba chia ugochi utimoka ene kingodinga wone gando chinga chisa chia energy kawaida chigondinga BRAYO obwento kutoka studio wika chinsa isato kurusa moja mpaka chisa isato siri tukodia rekiagara kurumambi toka online kiagara torenge shughuli za mazishi pale kwa kina vini ritimbo nazire ise tulikuwa pale, lakini Mungu ametuwezesha tukamaliza vema, nazidi kubarikiwa ndani ya Otis TV. Kwa hivyo sina mengi ninachokukwambia, nikiangalia muda yangu pale niliambia BRAYO unafaa utoke studioni manake zako zimekwisha, lakini ilivyo tu kawaida yangu nikiondoka studioni lazima niseme yale ya kawaida kabla sijaondoka na ndenyoranga omugimo wenjira bwa berekete na wili wikare rochize chema kwa manchi asekete na wili kiagara omugimo bwa berekete na wili. Basi kumbuka beke maski tafadhali andosio sobere esibia mawoko kera chinza inyora koko tumeka egente korkonga sanitizer osnyuko kore sanitizer sabuni nero eke bande tafadhali sabuni kerike bande amache free amache mbuza esabe kereta ko office channels esabe na ande tiga kunyara ko berange na abantu amo ndoma edo kawaida ba kusinto anjete toachite story toachite nga ngo tala kwani mu kusina ko boko my friend aitera makwani otenari mo ngambu yore ayo madara ume makwani mu kuzira kinu bone zikire lazima tukwana nikoruga ate monto. Bwana Yesu asifiwe agote amen kare gare mote corona isirili yande nyitobia onye story mote tukuli story tigate ni mwina ali abeke mask na ate na mwina aga abeke mask magana yako monye squeeze tayo ikiagera corona isirili. Kwa hivyo just try to keep safe, keep distance, keep safe manake tinta geti bwango ga otobori na entote ti otobori na ba tengenze ya toro siringa toge ndai gorase tata bwango lakini asande tuerende. Basi ulikuwa na BRAYO pole ondoka hapo studioni, lazima akwambia haya kwamba same place same time same hour but in different clothes. So tenga same place same time same hour in different clothes, lakini timba hizo zimambi na nyori ime TOSEGETANE kesho taripara media saa 10 pale hadi 12 ime ya ngumzo ndani ya Moroso live ime ya Otis TV Monday Tuesday Wednesday and Thursday. Leo niko hapa manake leo since morning hatujakuwa live, ndio maana leo nikashikilia TOSEGETANE. Barikiwa sana, sidi kutazama Otis TV. Ningependa kuambia obogimobo bwabeire egete dawiri Amagana ya iga konyemo
bono nabagore amagana yaiga kanye mogotebiwa kana bagore kanise tiga kanye mumurama kanji bagore amagana yaiga kanye mogotebiwa kana bagore abasumba bakanye mujahete bono bagorire amagana yaiga kanye mogotebiwa kana bagore
Yakarisa kwa